kuyomele sibuncome ubuqhawe kaKhuzani Mpungose abukhombisile over the years. Kumele manje sikwamukele ukuthi abanye abaculi baphiwe lento abaphiwa yona ingeyabo futhi isebenzela bona ngendlela ezohlezi basebenzela. Sanibona, ngiyanibingelela le-Fastbeat TV la kube nevideo Khuzani ayireleasile laphana ku-Facebook wakhe ubekhombisa ukuthi unabalandeli belinye iqhawe kumaskandi Zigzag Cafe ade performa khona eGoli. After that bese ezwe eMpumalanga. Nayi into engifuna siyibalule ukuthi siyiveze. Umaskandi, ibhola, ipolitiki nanoma yini eyi-competition. Vele izinto ey'njengalezo ukuze yisebenze zidayise zenze imali ziyayidinga lento okuthiwa i-rival, ukuphikisana, ukudonsisana ukuze kuba ngathi nenza something, kuba ngathi niyaphambili kanti cha akukho enisuke nikwenze. Kuzokuphikisana nje nokudonsisana ngaleso sikhathi impilo kuyahamba iyaphambili, abathola imali bathola imali. Lapho Khuzani wenza into ahlala yenza ukukhombisa ubuntu, ukukhombisa ukuphilela abantu, ukukhombisa ukuthobeka okuyisimangaliso nanoma yikuphi lapha asuke ekhona. Ukuzehlisa, ukuhlonipha abantu, ukuthanda umsebenzi wakhe yinto ayenzayo Khuzani impilo yakho yonke. Ngiya-understand ukuthi abanye lento babeyithatha ngeside eli-wrong kangangokuba baze baphuma umkhankaso wokuthi isuke impi yokukhuluma kabi uKhuzani isuke ku-Facebook, isuke ku-YouTube. Ku-YouTube siyazi ukuthi kunama-page nje ahlele nje ukuthi yena abeke kabi uKhuzani, ahlele ukuthi yena athathe iy'nkulumo ezimbi ey'lumelayo ngoKhuzani azozinameka ku-YouTube. Lezo zinto lezo angeke azenze kwamanye amaqhawe. Umuntu othuka uKhuzani ama-channel aka-YouTube angeke ayithathe inkulumo ethole iqhawe, ikakhulukazi iqhawe eliphikisana noKhuzani kwezomculo angeke bekwenze lokho. So iyona nto mina engangithi iwumkhankaso into eyaphuma nje ukuthi bafuna nje ukuwisa yonke into ngoKhuzani ngoba bebona kuyi-fashion. Mhlawumbe sebediniwe ukuthi uKhuzani selide isikhathi eside, izinto ey'ningi bezenzeka ngaye, ubengasali ey'ntweni ey'nkulu, ephumeleleni ubengasali. Mhlawumbe sebediniwe ngoba sebekhathele, sebefuna indlela ukuthi singamhlisa kanjani uKhuzani, sibeke bani. Bekhohlwa abantu ukuthi angeke umuntu umphuce into yakhe. Uma ukuthi into isiphiwo asiphiwayo ekuzalweni kwakhe angeke uze umphuce. Akukho lapho nangalodwa uKhuzani wake wenza into ephambene. Kodwa zonke izinto ezenzakalayo izinto ay'khandelwayo, izinto esizizwa ngabantu abanandaba ukuthi zine-proof or azina-proof. Kuhlezi kunegama likaKhuzani nalapho elingadingeki khona, nalapho kumele kunconywe abanye abantu khona ukuthi benza kahle akwenzeki lokho. Kodwa uKhuzani usayibambile, usaqhubeka, usaphila, usaphumelela. Zonke izimpi uKhuzani aseke azilwa nezabhekana nayo phambilini. Ayisekho impi manje okuthiwa ikhona isingamnikeza inkinga. Ama-challenges onke aphela awekho angezansi. Obaba uNdlovu bethi akaphuma uKhuzini, ukuvinjwa kwengoma yonyaka 2024, ukuthi yena kuphuma umkhankaso 2.5 years ethukwa laphana ku-TikTok bemgxibha kwazi kwakhula ama-content abantu abathize behlalele nje ukumthuka, bembiza phansi kwey'dwaba zikamapitikoti kama wakhe ongasekho emhlabeni, thuka ngomzali wakhe engasekho emhlabeni, kusineke kube njeyaya. Kodwa la bantu laba esibathukelanayo bona angeke beyi-appreciate loo nto leyo as much as ibasebenzela, as much benza ngathi bayayithanda lento le nokuthi nithukane nilwele bona, bona bekho lapho kangaka. Kodwa asikho lapho. Mina nje ngibonga nje ukuthi le nsizwa kaMpungose selokhu yafika, iphila ngendlela ephila ngayo, umuntu oyithobile, onomoya ophansi, umuntu osawusebenzela umculo wakhe, umuntu osawusebenzela igama lakhe for more than 15 years ayibambile, ibhale nama-challenges. Futhi kulwisa yena, kulwisa indawo akuyona ukuthi why kumele itholwe uyena, why yonke lento le-attention kumele kube wuye. Ngisho kungafika yiphi i-trend, ngisho kungaduma yiphi ingoma, ngisho kwathiwa ubani umculo oshisayo, ngisho kwathiwa ufeaturishe bani,
Shathiwa sekufike ezasebanibani umaskandi opink or kanjani. Shathiwa yini eyenzakalayo. Kodwa lapho okunokhuba khona, lapho kunokhuzana khona, uyohleli ikhuzana eyidlula leyo nto leyo. Into asezenzile empilweni yakhe kuze kube manje yizo ezimbeka izinga akulona ukuthi nanoma yini eyenzakalayo shathiwa uyihle kanjani. Kodwa singabadlela abanye umona ukuthi basuke benzeni, but igama nokusebenzela umculo kaKhuzani yiwo osukwenza kuphoqa ukuthi yonke into ize ngemuva uKhuzani lento leyo ayijampe ngoba umsebenzi asewenzile. Kubonaka abalandeli ukuthi benzani ngalokho or bathini ngaleyo information leyo. Kodwa igama likaMaskandi ulisebenzele, iy'ndawo asey'hambile ziningi kakhulu, ama-awards, ama-achievement maningi kakhulu. Leyo nto leyo asikwazi ukuvele siyikhohlwe nje kalula kanjalo. Mhlawumbe ngenxa yokuthi sekunento ethrendayo ngaleso sikhathi leso. Izinto ey'threndayo kade waseziba khona. NoKhuzani wathrenda more than 15 years. Ithrendi ayifiki njengamanje. Kodwa asikho lapho. Lobu buntu uKhuzani abukhombisile siyabonga kakhulu. Mfoka Mpungose. Abalandeli bakhe bayayiqhenya, abalandeli bakhe abantu abathanda umaskandi abathanda nje wena bayayiqhenya ngawo ukuthi ubuntu nesineke onaso when it comes to into kwi-craft yakho, umsebenzi wakho kube kuhle kakhulu. Uqhubeke uyimisele, ne-album yakho izophuma nje ngoNovemba, I believe izophuma ngoNovemba. Abantu bayilindele ngamehlo abomvu. Niqhubeke nimuphe i-support, nimthande njalo izikhathi zonke, nimeseke, nimkhombise nothando. Ngiyabonga, sale kahle.